Kardom don mali pinya ko puthat wang tholo nili nali tum kelang bom mate kaching honna channel Karbi teach 2.0 along lapen aprang si kadu kavela nili video kelang ara duan fansta me nili hin pen Kardom pa jeriklo Kardom lapen pini video bang kenali tum thumbnail mate title long theklong pota hailo lasi nali tum video start te aprang nali tum la channel long jong si Akimi lang pole subscribe iko lapen la bell arjanta deila ta ber iko la polte munan phe nili kapre video la upload sta thekpon long da prang ya fan la sipinya video bang ke ration card kavia tumhan bing si birta ki melo non ke online e methang mobile pen apply me po ration card bange la son da thaksi nili la so video long ka nang than pon ik po ko son se apply ning mapu la sinali tum la video bang ke cheng pen ki judan langon la polte nali tum chini po la pen kai ke son la nali tum la intro lang pon ingon la intro lang dat pen video jeng pon phelo na la intro lang igon itu ma mobile long Chrome sta la pen kapre browser sta dui la sinali tu ma mobile long ki do link apps pen dam igo ni lida kai ki son la Chrome browser si use vera por Chrome browser pen si dam ikpo la pen Chrome browser long dam de finally to matheng no so son search or type web address with to kitokadim dui ki mate kiriadim la sodim na litum ke berdam ning bangke rcms assam.gov.in pulason berdamo la so a video description on stameni link bang pidet product pen ber fit penalitum dam fit melo directa si la son tok damo son tok dat penalitum ri igo mate search bottom long ber igo da berdet pena finally tum athing no la official website mate rcms official page long dampo asap sing hong ikchena dak loading asap so dak slow hoy riti la sinali tum la video skip ke pin pen lang igon la so video bang la lo pulte nali tum step by step dak chini ikpo a process bang ke la penili non dak video bang sab so paching ton jok jelo athema inghong don bom bolde video dinglen po la pen lesson interface wang ponali to mathing no batenang klang po la pen dak self service for ration card pudo tok dui nali tum la pen aprang ban jong se registration ko kori tang do polte account create tang do polte registered user pulong ber non la pen avilang polote la new user sign up here dimber igon asini libang ta prang ban registration aveda asini linon la aber kitok dimbang new user sign up here pudim ber ikpo la pen la frang process bang video skip ke denon skip ke pin pen lang igon nang litum la pulte chini ikpo la dak ber dat pen afid lesson interface nang klang ponang litum atheng no dak note lai hoi na litum dak kitok dui la pen la tha kitok ta dolo register new ration card user pudi la pen nang litum dak ke thom option longi nang litum dak lang igo I have a valid ration card and I am a it's of la pen it's ofn la son dui la pen second option bang ke nang litum I have a ration card and I am member other than it's of la pen it's ofn la son dui la pen avilang pola tel hai huilong avilang pola tel akung dui adarsi dui dan dag nali tum thekmon long po I want to apply for new ration card podim dag ber ikon nali tum dag ber dat pen nali tum matheng nok dag la son of form bang nang klang po la pen afrang sila bang form binong alilang la sinang litum la login ni fansi la so ikon bang dag create nang po mate sel semar nang po la pen afrang sinang litum name in local language pen nang litum da amen bang chi fill up nang po la pen full name la aadhar card long ke do la pen aadhar card number la pen gender la pen nang litum mobile number la pen email address la pen login id dak login id koson la pol nang litum dak nang limethang amen le chibi da chok la pen password nang litum ning ke hang pen chibi non la pen ako la dak ke bera password bang ako la dak ta ber thule thonon la pen la captcha dui aber bangke la so captcha bangke nali tum a mobile lang ta pregi la pen nili lang ta preg la so captcha bang la atha captcha putok dim dak ber igon
dak ber igdet penali tum lapu akung dui la get OTP podim dui dak ber ego la so ber be aprang nali tum dak la akung do check ability putok dui dak ber thu ingon lapen a process bang nili nang thanik ponon nang litum nili bang dak fill up sirak rakpo video paching ton kokpo fill up po lapen nang lang dun ikbom la so video la pen a fit la thak bang complete fill up that pen a fill dak la login ID bang la son ber ego nang litum tak nili nang piklang ponateng la login ID bang la son ber pon ego la ber igdet pen nalitum la check ability la son la so dim bang nalitum ber to den no dak check ability pudim dak ber det pen a fit nalitum matheng no la son jongsi la so login ID jongsi ka prek bang khuli elo mate create kuri elo pol den nalitum handak available bu bang dak la son nansi tok telo la sinali tum jongsi dak la son nansi tok telo te ka prek login ID bang dak slam pon ingo lapen aku check ability long ber ingo lapen available punan chiklang ikpol la available punan chiklang ikdet pen non la abera process banali tum dak fill up nang po la enter password lapen confirm password la hai banali tum dak pen fill up pon tunang po la sinili non fill up pon po la video bang asap se dak pada puching ton ikok ponili la penali tum la dak la enter password la pen password credit pen finali tum la pu akung do po get OTP la sodim nang litum ber pon ingo la get OTP pudim apare par ke dak OTP nang li ikpon nali tum mobile long la Aadhaar card killing tang mobile number long la pen la son pop awang po la pen la OTP ba nali tum copy de no once again lapen OTP nali tum dak copy go nali tum mobile long la dak OTP nang lik po 1 second dak la OTP bang copy de no lapen la verify OTP pelong ber igo verify OTP pu long ber da finally tum asap so inghong ikchen no lapen ladak nangli tum atheng no la sonan chiklang ikpo you have been successful registered with login ID la hello login ID ba nangli tum la so login ID la bang nangli tum la nang ning chibi ko go mate screenshot and igre no dak pen lapen dak nang klang iklo congratulations pu lapen click here to continue login pudi nangli tum dak click here la continue click here to login pudim na dak nangli tum ber igo dak ber igdet pen nangli tum lapen afrang process bang nili nang thanik po dak asapso inghong ikchen no nili dak video ko paching ton thukok nang lepo kalte video ding waret po anpar ke la son interface nang klang ikpo nang litum matheng no lapen aprang son nang litum non bang ke la athaga bang siber nang po registered user pudim dak ber igda dak ber igdet pen nang litum long la son ke thom dui option 1 lapen option 2 lapen option 3 hai hui dui dak option 1 long PC pen nang ma prote ke nalitum login ni nalitum dak enter Aadhaar number lapen option 1 number nalitum Aadhaar number lapen la captcha lapen la get OTP pen nalitum naso ape song login thui pul nalitum mamu khoda ki p registered ki p hud Aadhaar number ba nalitum p pen login kuri me lapen second option ba nalitum la amo nili nali dak user ID ba nalitum dak ber igo lapen password lapen la captcha lapen la sign in pulang ber igo lapen option 3 bang ke dak RationCard number pen login kuri me na sinili bang dak second option bang sinili dak chongwai ikpo enter username lapen password ber pen si sitame nang litum dak la password username pen password ber da fit sign in da fit OTP nang litum mobile long nang li khala so OTP bang nang litum dak ber thunang po na sini pader depin pen nili bang dak login ponon lapen nili dak password lapen captcha lapen user ID ta ber ig ela lapen nangli tum non dak login sign in pulang ber igo sign in pulang ber det pen feed nangli tum atheng no
son wang thu po la thak dui la please wait loading pudi la thak si dang hong ik chen noi la pen OTP nang le ik elo mobile long la se OTP bang ni li dak pen ako copy thu po OTP bang copy det pen la enter OTP plo na le tum ber ego la OTP bang ni li dak copy elo la se la so OTP na le tum la verify OTP plong ber ego OTP ber det benefit verify OTP plong ber det benefit ako na le tum matheng no la son loading nang chiklang thu pa sap so na le tum ing hong ik chen no please wait loading pulo na si video bang skip kepin ben na le tum dak nang lang don bomo la pen lason interface dak nang klang ikpo nali tum matheng no RationCard management system RCMS lason dak nang chiklang ikpo dak tut la pen nali tum dak application request pudo la pen abda aber tok lo apply for new RationCard putok do la pen la aber bang fair price of details pudo la si nali tum bang ke la pen dak dolang athakitok dear RationCard can be apply. Click on apply edit RationCard application form to left menu la si ladak nang li tumbang ke ber nang bang ke dak bang si ber nang po apply po polote la si dak apply pulang ber no apply for new RationCard pudim ber ikon na litum la penali tu matheng no la sana ko interface nang klang thupo la pen RationCard application dak nang klang iglo da nali tum ta thek pon long po la pen nali tum afrangsi dak details district of applicant la pen tisel applicant la pen village lai hunali tum dak pen select pono nili ta dak pen select pon ikpo nili dak la pen la sana district la pen village hai select hai pen finally tum non note dage tok do first member note first member should be head of family danali tum la family bang add pa plang nang po add member la pen nali tum add that pen finally tum la card type address hai la gas la hai nali tum dak pen fill up nang po la si nali tum la add member putok dui la add member long ber ego la add member long ber dat ben na finally tum ing hong ik chanoi nili la so video bang to tell dak details bang nili la an fill up lelo la pen ing si hinian cha sinili nang than po athe la mobile bang सबसे battery bang ke avelo la battery bang anali tum dak thek ponlong po 2% la penili dak video paching la penali tum la son details na chiklang ik ponali tum matheng no la members head of the member la so photo bang nali tum dak upload ik ponang po la choice file po thake tok dui la pen nali tum photo size bandak jpeg png lai huinang pol la pen RationCard number banali tum tona nela la pen member name lai hui da automatic da instansoni ban Aadhaar card long pen fill up la pen father name mother name lai hui nali tum dak pen tok pono la pen da Aadhaar details sai hui ta nali tum la income birth certificate bang do kenang sot lo la pen professional details lai hui nali tum dak pen fill up pono la pen dak bank account lai hui la pen job card do pul jak job card number la pen lai hui pen no la pen tanglo pul dak I agree pula tick do it check mark la hini long ber pono ber det pen finally tum dak pen la save pon ego save pon ek det pen son thak thak si amu process things finally tum dak pen member ai hui add nang po la pen
at thai lo pulte nali tum mala la pen aber ta dulang hodak nili na piklang po 1 second nili da cancel ber po la pen la dak aber di lam pen la fill up thai pen nili da na piklang la son pen nali tum fill up thai nang po la fill up thai fit nali tum thing no submit noi sorry fill up tang thai lo te nali tum document sai hui da upload noi la pen upload date pen finally tum submit noi submit date pen nali tum acknowledgement number long po la so acknowledgement number nali tum ning chibi ko la pen la so page lo nali tum wangra la pen check melo accept ma reject ma pulai hui la sinili bang si di mon choda na piklang athema non battery ta ave la pen car na hui ta problem la sinili video bang la an chodlo la si moing son soni chin ni pulte nar jingo